Dengaung Higher Secondary School along hini ang deng busik hirjir kihir kacepatame pamanpon. Nepi alam ne cinghon cenam puat happy en ponsi kar bilamedame denarong arwa hinpen patirpi ponsi busik ni phaing kora hini arni Dengaung Higher Secondary School uditiram hulalong hini ang deng busik hirjir kihir kacepatame pamanpon. Mei cengcia prang kar bilamedame denarong arwa me phu khonsing teron pensilamaing turpon sonsi cikimo sai Abari mepu karbila merame denarong aro dhensing ingtilapen arisang ho tumpen cekimopon. Bangso api hirjir kihir kacepate ame abari mepu karbila merame atiripi suren kramsai hinpen ingpu ponsi pang cengpon lo. Bangso busik hirjir kihir kacepate ame along aluhi sarpuaman pen Padmasri Award Dhaneswar ingti manpeng aluhi karbila merame tiripi chunbang joysing tokbi abarim karbila merame tiripi mepu suren kramsa jorsing be Pansing kro pen cenglok lamet lamchong kaceng honabang pu bang piatum cetong dun sing samsin pen me pachunpon danarong pen provarong parang kalo birta malong news ada kan ini tuh akan tuh iya kalau sampai dak sedikit lo nah so sekolah kan sendiri dan musik pas lo nanti sendiri tuh kan pada tuh mero government school tuh ada sendiri nanti sendiri fiber kan nanti apa tuh ada pas dan lagi dak also wir denken auch bei der High School, Higher Secondary, da bin ich wohl pas. Dan jadi ini juga jadi ke di Cikapsu malam kira ada pasti di sekolah, primary school, couple primary school kan sih pas. Kalau pinier ni ladang ni ngarompik, tapi ramai kan itu pusing cikgu hirbang amai lah dia pun. Akhir mah perang-perang lah sana usi ke cikgu dah mau angkang cikgu dah mula sana akhir bang mah bandar asal ke centong makanya nanti meeting bah apa gitu ini arti biasa saya jadi kadang dengon itu nadim masuk India buat ramai-ramai pengembang jadi itu kemarin di presiden baik sih kabila ramai ada tim itu suruh akan cek pinier nih bang kela dengo masuk kabila trans ini ada usi kasih keluar saja bang lagi dia buat suruh gitu akan sampai lo kata ada kau usul cuma kasih angka mana arju bang biar roti arju bang kela kayak apa mana arju ya yang kita karbi yang dan orang tapi kita bisa sampai pelan tapi kita akan biar nih kalau pengen arju apa arju di lomnya something ke sana lagi cuma itu rice na hills loh sana presiden of dia itu kau bilang soal ini kan siapa kartu dia ini masih kemudian kita tengok dan orang ini itu sana itu naik itu berpura-pura nanti berpura-pura saya bangun itu repot sejak mana sih jadi itu sana mangga apa itu kagak lah tuh hampir ramai dah yang mangga kerja kayak mangga apa masih kaya itu naik bocah itu tang lain itu naik di tang petik sopot naik masih bahaya lain bahaya tam kita cuma tentang pikir itu terbaik masih solo bol kalau ada tipik ada ramai itu 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 anke jangan anke siap itu sih ini hirjir ki hiramei kepadupon denarong karbila merame rohin pen dadak denarong Higher Secondary School hemalong ninitu mesen me epen pacun pon nilo kasi laswa hirjir ko cemateno hihir pon tum ko masinong ikelong ma laso ang deng pan pason henlo keceng si anong iket hare Bisnu ingti hinglangsu disiin kesiin lasopen akas rongpi dong mukak lasopen ketomangdeng ke bikrom ingti kathar nijang karbiangnong ahinpen kasila bangathom atuma bangke nong kelong binong katundo ako lasopen api ninggiru surprise mana rasonong ikilong bangke Monjuli kelingpi tongklok denarong lapen diuri lekhe bithi langsu denarong
la bangko atum han sipini na so hilje ki hira me yalong ke wai poni lo Bangkuan bang pu si cepat itu cetong katu ko be hilje ki hir bangko ke cetong mai ke bangko ke bang thong ke brahini an cetong iglo katu ko be nilang nidang ni hang nidang kat cetong pen ke hil bang ben hil bang pi tum bang thong ke brahini cetong iglo Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.